دما گوڵاتێ هەر ملەتێکی راستی ئێریشان تێ هەرکەس پاراستنا ئاخ و دیرۆک و شارستانیە خۆ دکە لەورا کۆمەلەیە سۆپارتۆ یا چاند و گوهدانێ بە دیرۆک و کەلەپورێن کوردی پێشنگەهەکە دیرۆکی لە ناوەندا نەورۆز لە باژارێ عامودێ لە دارخست دبن ناوێ ڤەژیانە ئۆرکێش تایبەتیا گری مۆزاد دە هەرێمێدە مەزمبوو ناوێ و بەسەب ڕاستی گیا بوونە تاژن گەلکی مهم بەخۆست بدن خویاکردن دریاوێ پێشنگهێدە یا دواژی پرتوکەک هەیە بناوێ سەردانێک ji بۆ ئۆرکێشا کەون گرێ مۆزا ئەو ژی بەعسێ دەرخستیە سەرپەرشتیا جۆرجی بۆتشیلاتی جارە یەکەمین bi زمانی کوردی Di pêşingehê de wêneyên girêmozan û şaristaniya Orkeş ya Hûriyan pêşkêşî hezira bû. Herûha û di heman demê de lêgerê girêmozan zanyar Giorgio Pocilati kongirek li ser dîroka Orkeş li Washingtonê li dar xist û pêre pirtûkek li ser mozan hate amadekirin. Dîrokê pêşkêşî millet dike. Malûmatê tê de millet bi dîroka xwe bê agah dibe. Hin tiştin henê hay wajê tune bû dibînin di riya va tabloyarê me bêguman em girêdayî bûn bi tarîxekê jî bi 24 heyva dê duwa divê me vekra li vir ji ber nefsa wextê di Washington Giorgio Botişlatî yê munaqib mu'temerek li wêr çêkir navê mu'temer Turas Kurdî fî Amûda. Ava tişkî gelkî baş e bes çirû ecnebî pê radibin ême pê rabana me bêtir em ê murtehtir bana بس ئەڤەیە divê pêşingehên dijî hebin pêvgirêdayî mesela li vir çêbûlcikî tê çê muhadir hebin biştegelin bêtir seqafeta eva kem meror bê dîrokiya me ya veya Tevî goçalakiyên wisa amadekirina wan biçûk e lê ewroleke mezin diwarê parastina dîroka Kurdî li Sûriyê dilîze. Dîroka her milletekî bi kelepûr û şaristaniya xwe tê naskirin. Herûha milletê Kurd jî bi orkêş û mîdya tê nasîn got ew xwediyê vî erdîye ji berî hezarê sala de. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê.